Filozofija dizajna Bang & Olufsen je duboko ukorenjena u danskom modernističkom dizajnu. Karakteristike danskog dizajna su utemeljene na interakciji između ljudi i objekata koji ih okružuju. Vizija da se svakodnevni život učini boljim i lepšim imala je značajan uticaj širom sveta, a kompanija Bang & Olufsen i dalje, nakon više od 8 decenija postojanja, radi u skladu sa ovom vizijom. Dobroveče. Trenutno se nalazimo u salonu Bang & Olufsena povodom izlaganja najnovijih kolekcija u okviru Beogradske nedelje dizajna. Trenutno razgovaramo sa gospođicom Brankom Hajduković i ona će nam nešto bliže predstaviti svoj brend. Bang & Olufsen je firma danskog porekla koja ima istoriju dugu 85 godina i ono što je stečeno ugledom davnih dana ostalo je neprikosnoveno do dana današnjeg. U pitanju su audio i video uređaji sa neprikosnovenim dizajnom iza čega stoji savršeni kvalitet. Sister Logic Art and Unique Gallery okuplja grupu umetnika u pronalaženju rešenja za novonastale zahteve tržišta. Svojim delima i inovacijama u svetu primenjene umetnosti, oni obogaćuju ponudu Sister Logica unikatnim predmetima koji uobličavaju estetski koncept pri kreiranju ambijenata u kojima živimo i radimo. Njihovi radovi savršeno komuniciraju sa formom, materijalima i linijama savremenih brendova nameštaja koje možete naći na našem tržištu, dok prate idejnu koncepciju svakog životnog ili radnog prostora. Javljamo se iz Sister Logic showrooma, pričat ćemo sa gospođicom Ljiljanom vezano za brend koji zastupa. Recite nam nešto o inovativnosti brendova koje zastupate i dizajnu na samom tržištu. Pa evo ovako, znači mi zastupamo više brendova, svetskih brendova, između kojih je na prvom mestu Kantori Kaza kao ekskluzivni zastupnici i Rausch Nemačka. Ali ova izložba nije toliko posvećena brendovima nameštaja, koliko ponudi umetničkih unikatnih predmeta koji se nalaze i nalazili su se znači, u raznim kolekcijama privatnih umetnika koji ih stvaraju. EGLO je međunarodna firma sa poslovnim prostorijama na 5 kontinenata i distribucijom u preko 50 zemalja. Dekorativna rasveta za životne prostore je ono čime se EGLO bavi. Bilo da je u pitanju standard ili čisti dizajn, EGLO svetiljke su u kontaktu sa onim što vi želite, uključujući i vaš budžet, a sve što dobijete bit će vrhunskog kvaliteta. EGLO je ovde prisutan već nekih 6 godina. Inače je to austrijska kompanija koja postoji na evropskom tržištu već 40 godina. Oni se isključivo bave proizvodnjom dekorativne rasvete i mi smo pre par meseci otvorili ovaj showroom i iz prostog razloga zato što smo želeli da naše proizvode kojih ima preko 2500 i svake godine se pojavi novih 500 artikala na tržištu, prikažemo našoj publici na, kako mi mislimo, najbolje mogući način.